Taştalay balanı bolbosa tügöl bayagay baş bolgun mınagan çalagan ağanı en negizgisi bir yerge çoğulgandıktın belgisi bu önörge koygan talavı ankeni önörlü takır untulbay toy өлködö dalay untulgan kırgıztın tolgun manavı talant bol haylanayın caninim sen dağı giyinki muğundar aytçu sanat bol kassada takır tügön göz kazına bol gazat bol anan en negizgisin aytkandan oy giyinki muğundar senden ül kalsın mukem bardık baldarga azart bol Tınçlıkta boğum baykemdi men tıpıldavırdak süleyim Amin bolsun tilegin alacağın bayke tileyin Siz dağı tok doğul barkın artından tok doğul boyardapmadınız Жылусын сөзді кеп кылып жылдызыңыздан жаныңыз Мен 3 метр давалғыча комузың болса кокондоң өзүң болсо өзгөндө тоңго түшүп алыңыз Эми бүгүн акадачыңыз Сык көлдүн жээгинде мынау интерньюстун деминде сабактын акадачы сабагы болгон убагы түгөл баягы айткандай төкмөлөрдөн төгөйдүп жамагы болгон убагы Ağın savağırdaştı, ek akındın gelemin Ağalı bolgon uagı Kıskası medyadan kanday kılış gezekti internetten Kadacı internews artığı kavalı bolgon uagı Cüdeyen merzak bucağı Ança munça keçine Kırdit tökkün gımok şoyak kol alakan çap шаңында бақылдай тұрған чағыз қайlıkты төгіп байкемай қақылдай тұрған чағыңыз жамандық байке көлбеңіз жақшылықтан өліңіз дағы қысқаша бердім кезекте қанаке төгіліп байкен өліңіз Komustun tonuna düşteysin senin ırdağanın jakkan жоқ жаныңдағы тікеңді ырың менен төгіліп сыйлағаның жаққан жоқ мынакей турушуң сенин жаққан жоқ ар бир айткан сөзүмдү угушуң да жаққан жоқ күлгөнүң да жаққан жоқ башкача болуп мукебай жүргөнүң да жаққан жоқ Тиишкенің чынында мага салынып жатқан ұзақтай бирок өзүңдөй болгон баланы чиркин кармаймын казыр узатпай бакылдап эле жатасың жанаң ич өткөн жүдө улактай Baykesi жақшысын сөзді талбас için байке мұз беле Жен için байке сыз беле Мен сізге емне жақындай тыштық байкен қыз беле Ақ қомыс менен бұйыса Айтыла тұрған оймына ырдай тұрған жолмына Тыштыққа жақпасам қойдым туғандар Биринчи Кудайға жақсам болды да Abdan sүйünем sen жүгүрсөң sen менен тең келишип жүгүрөм өзүңдүн өзүм көргөндө толукталат дүнүйөм Мухаммед аман болсун деп күнүгө дуа кылам үйүмөн дуа кылам күнүмөн дуа кылам күнүмөн бирок эмнегедир чочуймун ой сенин кыздай назик түрүңөн анткени мукам жөн жерден сөздү таппайттам о мынакей буймуздуу букадан болбосо кыздын аялындуу
erkekten tüngüldey teken kırgızlar bürök al jagın men aytpаймын андай сөзгө кайтпаймын айыртың эле акшаймын агайын элдин алдында албетти сөздөн таштаймын бирок мен бирден мени сурайын сен маған абдан жагасың бирок сага мен кантип жакпаймын Çineleng o tuğanдар aytkım kelgen oyonun Bağımdı körüp buyrusa bakıtımdan toloyun Internius'tan algan bilimim dinden geliminin buyrusa baykem dinden geline tüşbeyle koyoyun Kıskasın aytılar else sözdürgüp aytılar else kep tölküp Kişinin akındıktaki jamağı üstünden gelin Mınat ağaylarga baş kılıp kalganların töş kılıp bayke görsetip alıp ırdadık Göşüldük bayke tımbadık tekşelti olup ırdadık Temindik bayke tımbadık Kıskasın ova karaçı Bugün göldün ova ceginde Gölkündü sonun jırgadık Emi buyrusa ança mınça meniseler Aytıla öyle demesti Irdın ova bayanı Tartıla öyle demesli Aytkım kelet men dagın hakikat sözdün tazasın Uşunday akındardı görgünde Eminege kabasın Akındardı koldaban akındardı oylaban İngerin yüzdegen argaçan ilayım Biz menen tüölü gezen yaşasın Demi sözümüz boldu tamaşa Har bir aytkan sözdөрүң чын-чынына жараша Эми жакшы сөздөн ырдайлык жалпың элге карата жарабаса да жараса мына байкап карап олтурсак ой Түгөлбай деген агайым мынакей бул қазылып бүткүс қазына сиздей болгон агайдан биз сабак алалыкчы дагы да сиздин ошол берген сабактар жугумдуу гана болсо экен олтургандардын баарына анткени өзүңүздөй болуп биз буйрусаң өлкөгө дагы чыгалы бүткүл элге тааныла ал эми өзүңүздү мына коштогон жаныңыздагы олтурган ой мынакей Amir Gasenov деген агайды таанып бүгүн жатабыз көрсө билет экен далайды анткени өзүңүздөй агайга да рахматтын ыр менен айтканга бүгүн жарайлы кызыл тилибиз барында чиркин кызыл тилди сабайлы ой агай буйруса чырпык болуп сүйрөнүп чын дилден сизден үйрөнүп болбосо мынакей аса болуп сүйрөлүп ак дилден сизден үйрөнүп биз да Кудай буйруса ааламга чабыт алалык чиркин жеңи жоктой күйлөнүп ошондой бизге күн келип жараткан өзү күн берип ошол күндөр келсе экен ошондой жакшылыктарды олтурган баары көрсө экен ал эми мына бүгүн Максудадай эжебиз мактырайт да мактырайт мени карап чартырайт айланайын эжекем сүрдөтүп мени жатасыз сиз Түгөлбай агайдын көйнөгүнөн сүрдөгөндөй сиздин жоолугуңуздан мен сүрдөп денем абдан шалдырайт негизгисин айтканда сиз да узун өмүр сүрүңүз ушундай элди көнөп косторду ой аруак көтөрүп гана жүрүңүз жакшылыкка тонсо экен Кудай кут кылып үйүңүз ал эми сиздин жаныңыздагы олтурган мына карлыгаштар эжелер кебирине чегелер азыр кичинекей балдарга кебири болгон энелер силер да ден соолукта болгула бөксөрбөгүлө толгула акындын ой айткан каалоосун сиздер ак тилден кабыл алып